Ya lah. Okok lah api lo ah. Apa so dibalikan kurasirnya lego. Kalau nak dibali capek ko, kadang hari lah muka sanjo lai. Jangan membali lo bakoko. Ana napi ko. Oh, Samparono. Lapi. Kantang 6 lebih lo. Nah, yo dibeli kalau ni. Pak, balik ako, Pak. Ada Balik ako. rokok. Uang ini lah mokok. Daun tu awak tu, Pak. Tu Pak awak. Aku Sa balai 2 balai. Satu tu, Pak. Sebalai 2 balai. Oh, sebalai 2 balai jadi alu di. Ah, lah ye donya. Nana ketujuh dah bang kau nan sebalai nan 2 balai. Nan 2 balai, Pak. Nan 2 balai. Ah, untung le tu nana sebalai 2 balai gua. Ah, kau nan sebalai. Pak, apa potong, Pak? Tu nan sebalai. Kau nan 2 balai tinggal. Lah, api tihe kau lupa kau. Lah kecil ke bang kau nan sebalai. Lah payah lah jam mokok doang angin ni. Rokok dah. Rokok dah. Apa dia? Rokok cekui dah tapi wak kapan jo buat. Ano Samparono lai. Lagi di seorang kau ke? Mana di barang pagun anguk dah ada tu mah. Oh, nang kunyang anu ke ada tak? Nama Nang kunyang tangkai ke? nang kunyang tu lai tu sebalai 2 balai ha. Sebalai 2 balai. Tak balik lah. Nan sebalai. Ya. Ah, pai benar lah. Aku nan sebalai dah. Bakalo mo dia ko ke? Itu nan sebalai. Nan 2 balai lah beli gang tadi. Iko bakalo bitia tanya ke? 2000 dah. 2000 beli hutang ke? Udah mali kok sebalai hutang lo. Tak beli hutang lagi dah. Nak boleh hutang dah awak kamu beli kau habis kebetulan nabi kau ga. Dah menjadi liwan tak ada? Hutang bitia. Kadang-kadang mali kok 2000 nya jadi awak dah minta lo. Abali yang bitia sampai 8,000 dah. Berapa ibu lai? Ya. Nak turu dah. Ha. Balian nak doro beko balik kami balian ada. Lagi serius kau. Iyo awak mali kok tio isi yang lalu Ha, ni. jadi. Dah ya. Ya. Kau beli entar lu ah. Kok banyak biar. Mak kau nang tadi. Pulang anaknya tadi cik pulang sekolah nyepi lu je. Kadang-kadang pajak tu mah ada ni buyung-buyungnya. Lah sapan ke ajo ada nak kira uang kada kok tu tutui ke dah. Oh, dua apa? Lah balik piti tadi gua dan tukang ka jo maret tadi. Ha. Tolong giang piti gua deh. Okey kau. Tukui tu mah. Gua. Hai. Bawa tianan tu Mana lah tiarang belum. Ala dari pagi ni orang gua manggil kok. Mama lihat kok lo kata pe grosir tu. Matutui lo ai. Baru. Tu tenang yo manggil malam kok. Tapi susuk pagi lai. Oh, iyalah istirahat lah suruh apa itu. Kalau tua je, jangan dia jauh. No, jalan mereka tambah nanya. Lore mati tu bego. Betul lah. Wang nak kamu kok ya? Arok kok nana do tu. Awak besok kuasa merono. Samparono. Samparono. Aku Samparono itu banana nabi ha. Caro tu. Tu na nabi. Kok Samparono tu. Kodo kok tadi sabalai 2 balai api lo dah biar orang. So balik kau lo rokok kan. Dah. Maka puak soai keluar. Semua kayak awak ombak kapon apa taluan ah. Kok nanti tinggal jual lihat kalau mau ni oh. Aduh. Aku cuma nyerang kau. Kok terbaru kau. Kantang 6 asyang lo bang. Alun ada sobor rokok. Kalau kantang 6 cie kantangannya. Kok 2 kantangnya. Tu jadi Kantang 6. oh. Lah doang cibo. Alun lah coba lo. 5,000 sepetang. 5,000 sebat. Ni cie tinggal lai. Cipuan cari kok ada orang gua. 5,000 sepetang kalau dan nak apa so doang. Kena nak dikicu lah. Bikin cuah apa anu mai gua. Biar Tara para sebatang. Sepetang ni gai lai. Tadi sampai madam biru nanti kau. Ya, ada 2 rokok sebatang.
Allah dan biar orang pak. Wah, tinggal sotang lagi kentang-kentang 6 gua. Ah, ji na doro. Iko baca rumah iso ya Pak. Ah. Ya, Bisa Pak. nak do. Ah, itu namanya kentang-kentang 6. Timba balia, ujung pangka bisa aja iso. Ha, di ujung bisa kanai, di pangka bisa aja waso. Eh, sakini 5.000 lo. Ya, manti itu ah. Na do balia lah. Eh, baca ro. Ay, helak gua. Biswa besok tang lagi. Mampu Pak. Kampung Piaman. Bago kampung de nang tanyo. Ya, masalahnya jauh mah Piaman. Oh, Piaman lo mah. Hah? Luang Piaman lo ah? Iyo. Di mana kerja sih kau? Oh, kaju di PT apa tuh? PT Sambit namanya. Sambit. Ah. Di mana tu? Aku udah ke Tanjung Uncang gua, tapi Lawi. Itu lah ya. Ya. Ah, sajauh tuh Pak dari Piaman ke Mai malah koknya ya. Ini mau itu lo dang. Kamajo na lagi di tempuah namanya na usao Ah. Dialah gini-gini mau kuah. Hah? Tapi halal. Hasil jariah palu awak sendiri. Ya ibarat kata pepetana, Ah. lima bumi dipijak, di situ kan lahir kambangan. Di sini kan di Kembangan. Itu iya tuh. Allah na awak kini koto berkilik-kilik segala macam. Kalau ndak hasilnya ndak berasiah, masuk karak na ko. Kini Aduh, dulu ya. tu, Ada banyak na kini itu. Banyak nih tuh. Banyak. Oh, awak dia nak ada sobok kan awak sama masalahnya kalau jadi PT kan orang PT. Dan kalau orang PT kau tahu lah kan. Kayu apa namanya? Ah. Bansa Indah, kayu Menangguang. Ada. Bansai ndak kayu menangguang. Itu orang PT banyak nih tuh. Banyak lebih itu. Iyalah, kalau dikecek kayu enggak doh. Ah. Dikecek bancanya apa PT? Nyo biti. Ah. Kecil lah tibolo dia lagi kata juang na. Urang ko dia tuwe sa donya. Nah, jadi Pak gini kok, Pak. Tapi walaupun mo dito na dang Ah. oko dang kan sa bale dua bale. Jo chori bale nya. Ba sa bale dua bale nya. Dia lah ka kayu na urang to. Ah. Nanoko ren sa bale dua bale. Itu yang best seller. Ah, kantang 6. Aco kamay matanyo tu ako tanamarang wa. Kuyo rokok apa? Kama jo pai ko tanama ko, tanama kuper. Tentu rang kuper ko jangan sasalang lagi ko. Per ko perai rang ko. Oh, kurang perai. Kurang perai kasi sang ko perai itu. Ah, tanama pi rang wa, tanama kuper. Oh, itu kenapa kuper? Sa bale do bale. Itu balik. Ada balire pa yang ini tadi itu. Ini oh, kawan nak tadi tu dah. Ya, nung pawangan din tadi itu. Asam perono abi lo. Mamburu abi lo. Akan tangan 6. Awang na biyen ka ko. Ini biswa ka pagi ko ba tuti lo rang Pitiang wala tinggal di mebo. Mau ibu ba tu? Ay lang biyaran siya. Kado bali era. Lah, ay la kamalam ko ay pulang lay. Cie. Cie lah manganya na dang gambuang puyang ko. Nah, boleh lu ah.